Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu song song te chibai vekule January ni som ni pali sang ni som ni paruk kania Middle East boruak kalzela an boruak asang tula Iran lain tlom le zaido an tumbiek silova Trumpa vauna te chang le tin Iran hi engem motizong tala minron ti ani ngat chuan indona nasatak indo puya chua kang tin an vaule ve meka tuna hian US mai baka UK te point Middle East a hian ral thuam an cheklu bel zel maya an boruak kal dan tur hi asa chhozel don ni in na langa tin European Airlines engem mosat ten Iran le US in car boruak a thatlo zel awangin Middle East bial Israel Saudi Arabia le United Arab Emirates lampan tur voinia thona thok tura an ruam man te po engem mosat an cancel ani an boruak kalzel chungchang kan ngai thanga chumi ma chuan sakin naupang a se chungchang le Nigeria a Christian an rubo tan chuakin a thu soi chungchang hi ngai thamma salok teang ama sain na thok anoma kan in bula hian thom alo om dewani point kan lo khathiam don nia Sydney khopui chu Sydney Harbor sakin abe wangin naupang kumsom le pahni mi Niko antik chu damdo ina aliam tuar lavina thizuitani India rama platform rin tla most player kan lo lom cha khosani mukherjee buat saini in most player hian HD quality in infiam na song song athonin en la cricket infiam na hian loman ro pui tak tak dong ro ipoi sadalu masak bera jili infiam na cheng sang khatim huanga balance da bel hi UPI le bank transfer idu ithang theya aranga himboka voin hian most player app download la Facebook review in ai chuan cheng za ni voin ni awain zali imuang most player account siam la voin hian a thlona spin za som ni pani imuang maklovin comment kan da himetla voin hian most player jin kong chu him takin transfer le January ni som pariat pathian ni khan hevan duaina hi thlenga Sydney khopui chunga Vaucluse bial Nielsen paka jamrock antia athian tenen tuya anzuang tha chu sakhian alo be tamai ani mithiam te chuan he sakhi bulsak sakol tak chikhat ani anringa henau pang hi amal pahnia ase ani Niko anu le pa Lorena le juan te chuan kan fa pa Niko chuan min boral santa ani ti in lung chetakin an fa pathi thu hin puanga Niko achu naupang hlim thei tak le in fiam na ngai na takani thuan soibok engwanga sak te hi ron nai nge ani sak lam sirmi mithiam te chuan kar kalta a ruwa na satak sur khan he buaina hi asiam ni in an soya ruwa sur khan tuya tinua bul sak te hian tuinua an mu fia theilova chu chuan thil an mu se chin mai zel dukna ati ol sam thina ni ruwa sur khan tuya nutrients alen luta chu chuan sak te ei tur sangha le thil dang a hip naya sak te po vaukam naya an ron kal pha ani he buaina thlena tanga ni darkar somli pariat chung khan New South Wales vaukama sakin mi voili zat abele mana di huai bicha naupang kumsom le pakhat mi chu abot sakin ase saka ma se he naupang hian hliam atuar lo thungani menli bicha tangwal kumsom ni le pasari mi po sakin abele a hliam atuar na sa hle point plomara nikhat nuwa tangwal kumsom thum le pakomi po sakin ase le bok Niko athian te chu abe lai hian tuya anzuang tha a an vatan puya wangin police te chuan athian te hi an huai sen na an fak hle ni ma se Niko a hian a hliam atuar chuak zo talawani Nigeria Christian te ti du dana atop tak tak theilowa kanduna biakin atangin mi an rubawa mei chepakhat tan chua dan chan chin hi ngai thak chun zom te ang Nigeria malam kurmin wali khwa biakin pathum zet chu ral thuam hum polten an lu chilea mitam tak khruai bo ni ma se mei chepakhat aming lema sarai anti chu atlan chuaka atlan chua dan chu ti hian a soyani sarai hi kumsom rukmi ani to a pathian ni jing kanin khom lain heng misual te hi an ron kal thut maya silai komin kalua min chua thisen achuak na sa hle ram hnuai lama min hruaya kalo upateu to bok nen kakal thei to lo nia an hriat awangin
kabiru zui ta a thim hlima kabiruk na tangin min man tu ten min kalsan vek nuwa ka chuak ta a ka chaw lutuk le ka chak to lo ema wangin bok khupin kho chunga koron wak lut le ta ani ti ina soyani hurmin wali khuwa hi kaduna state ta Regina Forest ral thuam humpol ho biruk na mun naya ommania Christian Association of Nigeria CAN tarlan danin mi za somruk chuang an la bowa mi som pakhat chau an la tan chuak thayani Christopher Yohana chuan afanu kum ni mi chu hi huamin atan chiat puya ma se anu puile afadang tero an bo ta fekani ka chung kwa te anom lo chuan kanun hian hlut na nei lo ti in lung chetakin asoyani thil thleng chungchang a hian sarkar le thuthar la khom tu te in kara buaina oma sarkar ho tu then khat chuan thil hi thleng lo angin an phana samaya mi puite le journalist te chu thuthar thedar lo turin an vau zui bok nia fiatani BBC thuthar la khom tu te he khuwa a lu antum hi sarkar sipai le politician ten an lo danga ma se an valut lui theita rama biakin chung chu plastic thut thleng tlunuai le labudar nuain an va muani US President Donald Trump chuan nikum khan Nigeria hian Christian te chu bitum target anin na sa hle ti alo soi to a US sipai point thakal ta khan ral thuam humpol militant mun pui chu thona mangin air strike in an lo be to bok Nigeria sarkar chuan Christian te chau bitum an ni lo thule Muslim le sa khonei lo dang te pon an tuar vek ti an soi thungani governor ubasani chuan he khuwa hian sipai mun military base damdo in le kongpui siama tiama an ram nei farm te enkol angaya wangin khuwa chu an son theilo ti asoya chuti rualin mi an ruk bo te chan chuak turin theitop an chuat thu asoi bokani Middle East boruak asatul tulmaya Iran lain zaido le tom zo katran an du der silawa vauna thu an chak chuak reng maya rampan Iran kan nuai bawang ati kha thentir an tum ta nge ti mai turin UK pon Middle East lama aral thuam an chek vele tatlat mai Iran huai tu ilahi chuan Trumpa vauna chu angai ne plemaya nuclear ral thuam an siam lo thu le fatwa chungchang asoyani India a Iran Supreme Leader IO Abdul Majid Hakim ilahi chuan zirtop ni khan US President Donald Trump vauna chu chang leta Washington a ruai tu te tong kam na tak chu Iran chuan a hlau lova eng thil po thleng se ma chon turin anin ring reng tia soyani Trump chuan man ni khan Iran hian min tha antum mani nga chuan Iran rampum hi kan ti puak blow up vekanga khove latang hian kan nuai bo vekang tin alo sei to ni ilahi chuan he tong kam hi thil tharani lo keini pon eng thil po thleng se kanin ring vekani tin ANI News Agency nena asoyani Trump hian Iran Supreme Leader kumsom thumle pasari zet lalto chu ban ahun to thule huai tu thar an mamo to thu alo soi to bokani Iran chuan nuclear ral thuam asiam lo ti ilahi hian asoi non le a Iran Supreme Leader Ayatollah Said Ali Khamenei chuan sa kho thu chuak khau tak fatwa alo siam to a chuta chuan nuclear ral thuam nei chu haram anti mai sual khaptat ani thuwa tar langani Iran nuclear malak na chu in en kolna medical lam NRG kol phethale mihring mamo danga man tur chau ani thuwa soi ramdang nuclear nei vete chu engma soi sel ani lova ma se Iran chu rem sanction le thi thlai na khau tak noya anda chu dik ati lo thuwa soi bokani Iran ram chunga internet anti thi shutdown chungchanga po ilahi hian Iran thawanga hawa pon lamram enemies of Iran ten social media manga mipuite tharum tho tura an fuina danna ani thuwa soi nor khoi hot tu then khatin damdoin biakin mosle library ten hala mi poi soi lo le sipai te an tha thuwa soi boka international internet kan ti topa ma seram chung internet local internet chu athok rengani ati ilahi chuan UN le khovel pol dang te chu ram chak deu ten an thunun ne to hle nia a riat thuwa soya
international organization then khat hian an thu nei na le lutna an lo to a ram pakhat thununan om hi apoyani ati heng pol hian mi puile ram zong zong ta na thaturin an na dik tak thok turin abei sei thua soi bokani ila hi hian rem na le muan na an zon thua soya ma se boruak a that lo zel chuan Middle East ram zong zongin a ngong chia an tuar vek don ti ina soyani heti lai hian Middle East US in an sipai longlian aircraft carrier le ral thuam dang an da lu me ka wangin Iran chuan vauna khau taka chua Iran be ani vai chuan chu chu indo pui in tan na all out war anga ngayen an chang le don ti an soyani Iran sarkar ho tu pakhat ming thup chuan he sipai in bun thar hi in be na tak takatan ani lo kan be sei ma se kan sipai chu din mun cheber ma chon turin kan in ring rengani ti na soi be na chu ate emo alian emo Iran chuan indo pui anga ngayen athung rul na ber alek ko don ti asoi pokani Pentagon US Defense Department chuan sipai le ral thuam Middle East a hian ati ruya USS Abraham Lincoln aircraft carrier sipai thona phurlong lian le longdang a thui hruai pariat jet destroyer dang te chu Indian Ocean anom meka Persian Gulf le Bahrain an pandona ni sipai thar sanga za sarivel hebiala hian an lut donani US chuan F-15E Strike Eagle atira UK point Typhoon le jet thona te Qatar an thon bokani Iran President Masoud Pezeshkian chuan US le Israel te chu lau thon na awanga phubalak tumangena pu bokani soita kangin Middle East hian boruak alian tiala UK United Kingdom po hian Iran naya hian an sipai le ral thuam an da nai ve sau sawa tun nai sang hi som ni pangale sang hi som ni paruk tirlam boruak ka khan hetiang hian ma an la ani January sang hi som ni paruk tirlam khan UK hian an Typhoon fighter jet te chu Qatara Al-Udi airbase an da tha a Iran nena an inkar boruak alen thuta wangin ven himna defensive measure ta da an ni thu UK Defense Secretary John Healey chuan a soyani he thona hi ama chuan Iraq le Syria afir fiak te beinan an mangber thina ma se tuna chuan Iran thona emo missile molaka an thurwal pui taram venan an mun ma an herrem to ani tuipui sipai Royal Navy malak na Iran hian State of Hormuz sumdon na longkal na pui mo takhi avoi khatnan a hup emo ati buai ve mai an hlawa chu wangin UK hian an warship destroyer te chu chulai naya chuan an da renga June sang ni som ni panga vel khan Iran sarkar chuan UK destroyer te chu an ram chevel tuipuya lo lut anga puin kan not chuak tin an lo chua to bok a se UK lam chuan an not chuak lo kan duty reng zok an ti thungani US hian an aircraft carrier lian tak tak entirnan USS Abraham Lincoln le ral thuam tam tak Iran naya an da lu hian UK hian athurwal pui ani angin US sipai thiam na le ral thuam lama an thlop ve zela tuna Iran atual chung buai na le sarkar du lo na protest lian tak chu anu hian Iran hian pon lam ram te US le UK aron be ve thut theiti an ria ta wangin an sipai omsa te po hai alata an da vek to ni UK hian Middle East ram dang te Saudi Arabia Qatar UAE nena ral thuam abikin thona le missile athal na sa le a Iran laka an himna turin heng ral thuam zor hi an tipung sau bok UK hian Iran be ve hrim ain Iran in Middle East an thurwal pui abe thut na laka ven himna containment strategy atan ral thuam le sipai hi ada nai na sa le ni US hian Iran be theina tur le an laka invenan Middle East hian ral thuam chi rang armada ti hiala an soi chu an da lut na sa le a tun nai January sang ni som ni paruk thil thleng thar ber te tanga thlir chuan Iran vauna satlia tur ringot ani arin om lo hle a US in ral thuam le sipai ada lu dan tlang pui hi hetiang hi ni tuipui lam sipai le longlian naval power USS Abraham Lincoln aircraft carrier
he aircraft carrier lian tak hi Indian Ocean atangin Middle East lampanin aron kalmeka helonga hian indo thona somruka tanga somsari vel phur thei ania hetiang angzat chi hi indo thona aron phurem ti riat ni loma se engemo za chu aron chomtel ti riatani heng zinga hian thona hlaom tak F-35C Lightning II le FA-18 Super Hornet te pon telani destroyer le cruiser USS Abraham Lincoln Rual hian ral thuam dang guided missile destroyer entirnan USS Mobile Bay le USS Roosevelt te po anron thleng hnaya heng long te hian hlat takatanga ka chuat thei Tomahawk cruise missile tam tak an phurani he Tomahawk cruise missile hi Ukraine President Zelensky point US President Donald Trump panhlena Russia ram chung beinana adil fo ma se Trumpan pek rem atiri lowa wanga a pek tak lo khani van lam sipai air power F-15E Strike Eagle US Air Force One thona hlom tak F-15E Strike Eagle squadron thar thona som pani vel chu Jordan le mundanga anda bel boka tuna hian Middle East a ringot po hetiang squadron thum vel chu an duty to ni A-10 Thunderbolt 2 le F-16 leilama sipai beina atana thatak A-10 le fighter jet F-16 te po anda tel nual to bok B-2 stealth bomber mande jun sang ni som ni panga a thil thleng kha kan la thewang US yan an ramatang nei point B-2 stealth bomber mangin Iran mun poimo nuclear site ang te hi lataka tangin anon kap thut thei rengani missile invent na missile defense Iranin missile anga a aron mangge yang tipo arinom heng hi ron mangta se aron thungrul nalaka invent na khol changkang ber anda boka THAAD anti mai terminal high altitude area defense Iran ballistic missile te vansang taka loka thang na kholania US yan an nei zong mun lia thena mun khat jet Israel le Qatar anda toni Patriot missile system hei hi mun ma base le khopwilian ven himnanan mangbera Qatar Al Udeid Air Base le mun danga anda bel nassa le electronic warfare EA-18G Growlers he thona hi Iranin an radar le communication an man thailo nana ti zamna turania an missile invent na kholte he thona mang hian engma na thok theilovin an siam chinani US le athurwal puite malak na hi thuk zela US yan Iran hual chuak vek theiturin ram sang besan neya chunga chuan ral thuam an vomlut na sale Qatar Al Udeid Air Base hei hi Middle East US Air Force mun pui berania tuna hian F-22 Raptor stealth hei hi radari naman theilawani heng tele B-52 Stratofortress bom thak na lian te po dalu anito Bahrain US Navy 5th Fleet mun pui ania Iran nena inrina tuipui Persian Gulf viltu beranni long tam tham tak destroyer le tui nuailong submarine Tomahawk missile tam tak phurchu helaya hiana nom rengani Jordan le UAE sipai le thona chop nilo drone unmanned aerial vehicle anti mai mihring chuan ngai lo tam tham tak anda a heng hian Iran thilti engkim an thli thlai rengani US yan Israel hi ral thuam thar ber ape a an sipai po anin drill exercise an ladun na sa le long range bomb US chuan Israel hena hian lengnuai thuk taka om bunker ti chiat na tur bom lian chi bunker bas tara penwala hei hi Iran nuclear mun pui lengnuai thuk taka om te be na tura anin rin nani intelligence sharing satellite le spy plane mga an thli thlai na in riat ton na intelligence hi US le Israel hian minute tinin anin share rengani eng wangin nge hetiang anin buat sai US le UK hian Iran hi be masak preemptive strike ain hetiang chan sang wang hian vawan tumber nuclear program Iran hian nuclear ral thuam asiam puitling mayang ti an hlau hle
oil supply khovel energy oil le gas kalna lian per Strait of Hormuz hi Iran hian a hup chuan khovel puma bungroman asang vak dona chu US le UK tan thil hlaum takani Middle East ram dangte Saudi Arabia le UAE ang ram te hi US thurwal pui an nia Iran laka hian an himna US in mo phutna security guarantee alak to wangin sipai hi an dalu angai ani President Trump sarkar hian pressure hi asang thei ang berina pe a Iran a hian tual chung boina le sarkar du lo na ana sata wangin US hian chu churem changa la a Iran sarkar hi ral thuam nena nek deu military pressure atumani ti zong in thiam takin an soya ma se Iran hian US in adu lo le a hlau ber nuclear bomb som siam na dai uranium thit fim sa nei tlat to a bom hi lo nei reng to po ani thei mani loka nuclear phur thei khomwal pui dang ka na na an man chi ICBM intercontinental ballistic missile Iran hian a test thua puanga Iran hian a nuclear mun pui endik a phalmi alo bok phalpo ni se hengral thuam hi alo nei to emo ani point a thukru vek don ti achianga nikum lama US ina be po khan an uranium thit fim to te chu Iran khan alo thukru vek manani kha chu wangin heng an mun poimo missile le drone siam na mun pui tele an sipai IRGC te mun pui chut chiat ba khi Iran hi Israel le ramdang ta na nok sak to lo tura siam turin du than tur dang aum lo ti hi mithiam te ngai danani UK le US yan voin lama po thu thar nein British le US Air Power 10 Middle East a sipai anda khomeka UK in squadron sompani RAF su Typhoon jet palinen Qatar an tumtira US tanker tamzok ten Ramstein lam an panthung heti hian tuna US Air Force RAF thona somsari pakwa vel chu hebiala hian an ta khom to ni an chutani thilian tak engemo ir chuak turain mungmek ni an ngai ani US sipai ten Middle East chak takin sipai an dalu bel sela Abraham Lincoln Carrier Strike Group hi Indian Ocean a oma reilotea US Fifth Fleet Central Command AOR an lut donani F-15 ni squadron pathum chuang chu malampan turata ani to a built up hope to KC-135 le C-17 thona po an dalu bel zela heti lai hian kongpuya Patriot le THAAD Air Defense System te mutur an tam leni hetiang hi anin buat sai dana niya an soita kang khan Iran hi han vau thin ma se an zam lem lo ti akhiat chian na chu mani loka nikum loka po USian Israel nen tang dunin an nuclear munte an va bom vakani kha ma se Iran hian an nuclear siam hi anti top chuang lo tuna po hian an nuclear mun then khat chu siam thale to in Russia mi thiam tenen na an thok le to ti an mu chuaka chuta chuan Iran hian nuclear siam theina tur khop uranium thit fim to enrichment bom som siam theina tur khop an nei to ti an mu chuaka hetiang ang hian han vau thin ma se Iran hian enga vak angai lo ti US le athurwal puite hian an threchiang emema chuti chunga hetiang anga sipai check vaka Iran vau dai tumna man ruwa ani anti tlat hi chu mithiam tam tak ta chuan an ring mi alawani US Department of Defense Pentagon chuan National Defense Strategy thar ati chuaka chuta chuan China chu angai poimo ber ani lo thuan tar langani kumli dana ti chuathin hele khapu poimo a hian US sarkar chuan amas sabera ada chu US ram chung le khothlang rama Western Hemisphere ramte ven himna ani ta zoka Washington chuan kumtam tak chung America mi puite dikna le mason na tak tak alo ngai poimo lo to thu anta langbok US chuan athurwal puiram dangte hena tran puina claim zo limit support chau apeto don ti ata langani nikum sang ni som ni panga a national security strategy chuaka khan Europe chu khovel mason na tluk chiat na civilization collapse machon thei angin antar langa
Russia ero chu US ta na la angin an ta lang lo thung Moscow chuan herua man na thar hi an du dan nen ain mil hle ti an lo soi to ni hele khabu phek som thum pali zeta cha hian President Donald Trump pa sarkar malak to na te tarlan nin Venezuela President Nicolas Maduro man ani te Pacific le Caribbeana rui lo phurlong bei ani te le Greenland leituma malak na te an ta lang ani Pentagon chuan Panama Canal Gulf of America le Greenland te chu US sipai le sumdon na atan thunun tlat an tum ti an soinon le ni China nen an in zom na chuan in suala in machon ni lovin chakna strength manga machon an tuma kan thil tum chu China thunun emo ti re thei emo ti mual phowe mo ni lo ti na ta lang strategy thar hian Taiwan chungchang engma ata lang lova ama chuan an tar lang thin ma seram dang tu man US le athurwal puite chu an thunun dominate aphal don lo ti ero asoi thung mani ke adin baren sharing US in ramdang ven himna atana sum aman thin subsidize chu ti hiam antuma ramdang te abik takin Europe ram te chu an mani ta na hlom deuh si US ta na hlom lo laka chuan mani in bo phurna lamma saturin an du to ani Ukraine beitu Russia chu NATO ramdang te ta na hlom re mai lo ma se thunun thei manai jaibul angin an ta langani North Korea dan na deterrence ko nga po US in na claim zok athok to anga South Korea chu mo phurna lamma saturin nan du ani khovel huai tu te ngai dan Canada Prime Minister Mark Carney chuan khovel in remna hlui te chu anron let le to don lo tin na soya Canada South Korea le Australia te chu tangrual turin na cha in remna do kana I thut ve lo chuan ei tur menu ini mayang tin Davos a soya ni French President Emmanuel Macron point khovel hi dan le khai om lo na wal without rule lama akal mek nia a khiat thu a soi bokani US in America first America masaber policy akal puina satta ka wanga khovel boruak danglam mek chuan khovel hi indona muala achantir mayang ti hlauna alian to hle a sumdon na lama chuan indona na satak a to a enge thleng zelang ti chu khovelin a thlir mek ani soi lo tak mai pakhat US President Trump pa hrisel na athato lo ti hiala an soi pha na Trump pakut vung le duk om chu aspirin ai wangani ti Trump hian a soi non le US President Donald Trump pa chuan akut veilama vung langsar tak chu aspirin ai nem wangani thuwa soi Switzerland World Economic Forum Davos an nei lain dokan atau pala aspirin ai thina wangin akut chu avu ma hle ti asoyani Trump chuan ilung I mangai chuan aspirin eiro antia ma se ivun aduk avu ma don thungani ke chuan alian chi the big aspirin ka ei ti in asoi doctor te thuron a doctor te chuan a hrisel that thule ei kher angai lo thu fil ma se Trump chuan engma ka ngai tu alok lo rislak ka du lo tin aspirin ei a than zel thu asoyani Trump hi kum samsari pakwa ani to US President ni thei upaber pani na ni Joe Biden kha kum somriat le pania achuaka akum au pat to wangin a hrisel na hian mi soi a hlo hle a main a White House chian ta chuan akut vung hi mi nen anin chi baina satlu tu ka wanga akut athin na ani thu an soya ma se he hi chu mitam takin an pom saklem lawani